Riri ne edharia weru wikendi. Kathona ntune mutegeria mbirigira nwithiritwo na ntuku nthongi bwega nuntu bakona kanya kugwatanira na unikire weru wikendi thaa 3 bitagwa ntinyari kinyo jani za maza tukubanganirite kirentito chetu. Akari na muthuro kwithia kambi ya borithi bagicwanaga na muthuganirwa wa uragani. Mubunge wa Gembe South John Paul Mwirigi kugaga kare minister muga akiendekithia atigwarite ngugi yawe. Nino Rais na njuri yawe gukinyantere chekamba bakigeria kuthiriria tore thirikari Kenya Kwanza. Biashara bamira kuma gichanine kuo bate kwenda kuona kaere ya siasa bakiringa siasa na kimera kamera. Orinkrevi no monanirio mathithio tuko na arua. Na muthuro hakari bantura ya mweri ene ni baithite kambi ya borisi ya Kei Etama bagicwanaga na muthuganirwa uragani uria kumenyekana ta Kaiga Kiambati kuririkana muthuganirwa aramutangire mututigi na nyumene ikinya kambi ne una aregirira maabisa ba gutangira karibau barabarari na muthuro riraremere nyumene ya karibau ne barombira kuthaba keithia buru kambi eje ya borithi osieswa kambi alare hamwe nabo na ugite muthuganirwa arari kambi ne ya na arakwirigira kurugurirwa thitango munini wa Chibo Wankanda Gerard Kaberia nekireta kirore karikarire ra muthuganirwa kwikinya kiri borithi akurikia kumutaga mututigi. Nicholas Chabari na report ije. Ibirushaje tuko kyawasia cyarabumuma kemroga rugirinda yakwa nimbi bya tumasira tulenyo kudanyamba kembenda timegamba gambe borisi na kaumo kandeto ino chionde iratoma risasi iringwa otugo na kinya akambe ebethua around the inyachio tugo kure mundure yere kambine ya Kei Etama uitwa Kaiga Kiambati adekweya na adekutenda gitendo amutanga muntu umwe na baradi mweriene kanti tukumenya ya rendelere no gotorere tumenya bibarire kwina propaganda kwe bagua ni bakando barire lakini yau tutumbo confirm aja tutali na the suspect we ngwando ndo mangata iya lisel na muthuro ogwa mwingi na ukomenya ate muntu murume ojo akuraga muthaka ojo irio barathingatanire eno mwanka kampeni ya Kei Etama bakienda kumugwata bamubethia ariko ya kampeni kwa dene na woro antu bakuma mweriene ibareyere bamuthingatete bakienda kumuoya bamwethia kumau nio thinereyere askari ba Kei Etama AP camp ba njira kuringa risasi yao kenda bomba kwenga mobo hiyo ingire sana umau ingwetegia AP kana police Kei Etama ni reinforcement na bomba kulita suspect na beta noe la police station bade kutia kambe ere yongwa nero ando ba mwiriene para manenjire around the inyanya jo tuko baadhi nyumba sia askari bau wale walikuwa hapa ni kama ni watu wengi sana zaidi ya watu 500 na uwezi ukasema ni mtu mmoja na uwezi kutaja jina la mtu. Sasa mimi naona vizuri ni serikali wazukue hatua, kama kuna yule ambaye anajulikana asukuliwa hatua ile inafaa. Askari bau baadhi uitevia otherwise ukuona uko sengia au bai kumagenda bona nonto kandrumu atethie to nyumba ya askari bele kopuro na mutembei na
Ogwende akari bantere ino wa mwana munini wa Chibo wantere etiankanda bakimenagiire kareka are gutwikana kambino ne abithirwe kwarira ari utethio bonene mantoni megio kari antere ino ketha kambi ka itha chwa kutebua no ntoku ni kwatarisha batwe kwetha tena security umwe shinu anaingilia kati atutethie tu atokere kambi na ketha na askari bakomea baba usika no baba to pare asara tono ntokambi atachangete ukinya ketha na ara makosa muntu wonde ta kambine ku makosa sana kwa kuithia kambi eto no nto tuketha tutena security ntureterira kambi si andui. Askari akiwa pande hii si ati ni andui kwetu. Askari ni usalama kwetu na askari ndiye anatusaidia. Askari anakamata wale wanaua, anakamata waizi, anakamata wale ambapo ni walivu. Na sasa kama tumesoma kambi, walivu wao wakija tutawafanya nini? Na nyinyi mmesoma. Sasa hao watu wabaya wakuje, mtakimbilia wapi? Kwa sababu tunakimbilia kwa usalama kwa serikali. Tumeharibu hiyo serikali. Sasa itakuwa tutakimbilia wapi tena? Bantu ama mno weta kuivya kambi. Kambi ne yo ndo kambi to yo gina mbao ne non living things. Utomba kwa dia mbao. Na renge mtu akethwe na thina buleta weta kwa police kenda ko omba kuona utethio. Na police ngwe ya police tete batena makosa muntu akethorwa ne tete police yorwa ne te ngwe ya police no provide security and both for the victim no ronge na ronge ora mutagirwe kwa kitendo wiki thogu sana na mandu aito kwenda ya komezo kabisa kumantora kekieta Maigembe North Petan Class Chabare. Mubunge wa gicigo mbunge kia Gembe South John Paul Mwirigi naugite we akayika minister wa road CS Eric Mugaa mwanka muthia akiaria Mwirigi ugite kuri antu bakurwa na CS Mugaa bakienda akinyari togitine kiwindiwe atijukia mwerekera jo indi agakaria minister jo akimuria gwita na mbere kurita ngugi yawe ate kurigirwa kinyane gintu kiriku ariteja kiri mambura ja muchemanio jo mwaka ndene skuru ya Itumi secondary arakinyata aritari twa kwirutaniria kithomo ne kiao na kugia na mitugo imega. Akiaria kire mucemanio na arimu aritwa na aciari basukuru ya Itumi secondary mubunge wa Gembe South John Paul Mwirigi na wetaeta na mbere kwata waziri wa road engineer Eric Mureithi Mugambaru akimeneria baraba kumweketha na kubauria niba moe meruki aritere Kenya ngui. Gembe South itotharimikite twina waziri wa road kijana wa miaka 32 wanaweza sifiwe. Mheshimiwa Engineer Eric Mugaa. Engineer Eric Mugaa imwana munini miaka 33 nele renew na kwa antu banjire thayo kwetha bakinuna bakiwa sijui Meru County sijui yetera makwetha kiona waziri ngachia Engineer Eric Mugaa kwethera te waziri okumba kwetha akiwakilisha Meru County. Bwana Yesu asifiwe. Ndene national na araura namumbe kwetha nkibora no mukatombe kwetha tukirungama na wanu bawaona no mukatombe kwetha tukirungama na this young man Eric Mugaa ni engineer okumba kwetha akitangwe na muntu okumba kwetha akidwani bubuya na muntu okumenya position ya Meru County kimanto aroe arere na plan ekumba kwetha enkwamura Meru County kimanto aroe so kwa tweka kwekanya kange kakuoneka nunge muntu ombe kwetha akurirwa kange kumanja lakini tekanya karwatu na kondene ya Meru County ka waziri kutweka kwina antu bombe kwetha bakiwa kanya kakombe kwetha gakiuma ku kakwe makosa muno kwetha young person ne waziri ndene ya thirikari ya Kenya kakwe makosa tukwera bombera kwetha bwandurire ndena miaka 23 antu baba inge bateiche kwethera ndamba kwetha ngentera wananchi bako ngwe yora mumbete kwetha ngebuthithirio no muka our young generation inya baba omba kwetha bakiewa itejo dairo omba kwetha bakiewa kanya ndene thirikari omba kwetha baketo deliver ngwe na mumbe kwetha nkira engineer Eric Mugaa akathikiria mantu yantu njana arora amenye waziri
iwe the senior most in the Meru County atutongorete ndene ya ministry ambe kwitha atirtangwe atino bwa inya bumwe na chiari nkaburomba tafadhali to hatile mwana omwe twinwe ndene ya thirikari ana bao bethoma bakimenya ruiruo inya bobenda kwithira bakiondi those big positions nengo meane tomi mheshimiwa Eric Mugaa akoro no tupo kwithira membe atena ngondi father family ra umite te kumenyekana. John Paul urakinya ururite murandi yo wakibwa laboratory school eye na kinya kweana yewa kiri arito baraba bwithite boya kerione na urite arito ciume kithomone na kinya aciari na boku imberia kithomo na kuyuriria na bama ubatu ya babatire nikenda bathoma boya na bona mpumi mbea. Ni vyema na wewe mwanafunzi uweze kuyazingatia mawaidha ya mwalimu na mafunzo yake vile ambavyo anakufunza uweze kuzingatia yale na utaweza kubadilisha maisha yako. Bure achiari baubwe kokelokira kwate lana ba ano vetu bakamba kwitha baikeloka boboya na ndipo iro tekindu kingi muchiari umba kwithokia mwana kekelokite kithomo. Nkiripotera weru weekend kumembe betawa Marion Karugi wa Kenywa. Akoro bakanjio njuri ncheke kuma gishigo mbunge kia Imenti North ni baritete mukana jo murito kiri bare abo tumira rito rea kanjio kuiguna bo bare anto kiumbe na kirimantu jo rongo ni borotete mtumwe kiumbe na rito Kenywa ureba kuga na gutambia nguto ati murangiri urani uma watongeria bakanjio je na yereke ina kia mungana jo milioni 70 na ijiri ni borite Kenywa kethirari na kuje bakungana kiri ontubobo kuringa riboti kiri ndwangi cha kithirikari tarwa kurwa na ungumania ni ruye sisi bamwete bimebiri bya kurombora kiri kumania na miareje bakiuga te aoma Muthuri Muriuki na Chekinya. Baba Nandi ni akoroba njuri njeke guma North Imenti baraba chimiritie na moroto jao ni korotera Solomon Kenywa uraba kuga Nandi na bekiritie ndoni nyuma kuthwa kiumira na kole manto jorongo jege njuri ibuye Kenywa arali chibo te ote anya chibo te ja njuri ne kuma njuri ona ndi muntu kwa ngocha gwita anto atonyera no aromba kire akoroba njuri North Imenti no wale badatu no enka kauma ageta nyomba cia tigania nara akauga nwe mukuru wa njuri ni mweche kezanje no wa North Imenti wa njuri ya National Council of Elders na batoto yakoro banjuri ncheke baubo kuona ato kwenda kuuga narua tukunoga ikuthikira mukuru umwe wale chief aritaya pengine Kenya ngona zaibangite boega airitaya nande akuona atekuona akunyirira au gatonya kathithie njuri yewe wengwa yawe binafsi aichwere bya kulana bya kunywa na adu atovori atora akiri twathora twa turenda kuma na kanara njuri ya North Imenti kenda ona ibaliko baubeta wanjori nondo tuzakuthugania na ije njori ibaliko kuringana bo baruga Solomon Kenywa na ugite ati Josephat Marangiri na yite milioni 72 cha kuruba njori onto baraba kuthwa kirigana bu manto ya mbesa o karokugaga Murangiri kwe mbesa inacio milioni 72 Bwana Kenywa retired chief tiga kwa area Meru no kyaira na yaumete North Imenti no gwateria North Imenti ogati ogateria nturere umete nonto mbesa mbesa itenenka irwo Jamwanki ubwirete kwithirwo kiuga ciumera kithirikari department yeje cietete kuthithia weto kauga mbesa itaitere ngugira cietete guita na atokomura munarua tumwira batwe tuyakoroba North Imenti tutekwenda atwakaruko kaire akenda kwa mukuru onjuri
Eto enda giteithio akona ito twathurire atongeria ba Northiment, Bwana Murangeri na Bwana Mbaya bae Secretary General kitumi nandi bagomoria wakeja kwithore no kuji aburi guto kinyomba cha kithika jo chunkuni kuringa riboti iji nandi ukethera Bwana Kinyua wino shairi kana otino shairi bambe che ugite nunenkerete Murangeri million 72 thirikari ina systems including anti-corruption unit wita kebo wandikithia statement kenda thirikari iwambiria guchwa mbeche ucia thirikari kana cia muntu cieterana nono ndebo nandi bakiwa bo bakumwebereria mukuru njuri aba mwantu kwa 14 kwithwa kiromborekeri na muna gwita baini 30 kethira tiu baketha bemike kithirine ga Kimiru batwe twe nyomba cionthe cia Northiment twina conference na Bwana Murangeri na Bwana Mbaya bari atongeria betu nandi Bwana Kinyua ukethero mukuru njuri nuije mukuru njuri ukarea kuonaniria to prove mando yo kuga nuije ura tuthithagia na punishment yerereo number 1 ugite mando jau itokwenda 30 kuma kigwe na tuli kwa biumia biere warega kureta 30 yeu twawiga kithirine na nuije consequences cia gwita kithirine na ndi igwoka ithuranira ombe kuromborekeri kaneje agwithindo mantojo ndaugote muntu mutumite mbwakara mutongoki ati wokuye atukwenda bwinde meru menye Kinyua utu mutumite kuma Northiment muthuri murioki weru weekend mutiriwa kangangi kungina kumunini Rais Professor Kithure Kindiki na mutongero baraba ingi mbungene nene Kimani Ichung'wa ni batongerete yake amabarutererwa thirikari kiri kumenera Rigathi Gachagua na atore bawe kumenera miario yawe bakwa kiraba kuthithia ni kwagaukania Kenya bakiare bari intereche kamba atongere ba bonekete kutharikira Bukatha Gachagua na barabangi bakumenera thirikari bakiwa bate kwendera Kenya wega kinyaburi Kindiki na azukite kanya ka kuria kinyandu kimbithi batige gutewa ni atongere barabari na mantu jao kiumbe bakwenda kuingia Anthony Kathenya na Chekinya na utitisha ya sisi na tamu sijui tamu ngapi nani ataserve tamu ngapi so what it's not important how long somebody serves. What is important is what someone does when they are in office. Kweli si kweli jameni? Neguo kana teguo? Are you sure? Kana nikukenga mukukenga? Are you sure? Kenya will develop. Every county, every constituency, every ward will develop. Na wale watu wanafanya mikutano ya bure, they are wasting time. Maneno ya campaign, filimbi ikipigwa, wataona vumbi. Sisi tu, yani mimi nimekuwa interior minister, nimepigana na Al-Shabaab. Nilikuwa hata navaa uniform ya vita. Watu kidogo hapa wanatembea hapa wanaongea sijui nini, wachochezi, watu kabila. Wataweza mimi kweli? Tukiwa na Rais William Ruto, watawezana na sisi? Oh my friend, nani watu hawajasimamia kitu yoyote? They have never supervised anything. Hawajaangalia barabara kama hii mpaka ijengwe ikamilike. Hawajasimamia hata shule. Wametoka tu huko wamepewa viti, alafu sasa wanatu lecture hapa. Wenda ukalecture kwako nyumbani. Yeah, na sisi sio watu wa kutishwa ama usione tuko wapole. Hawasitutishe, sisi sio watu kidogo. Wengine hawajasimamia kitu yoyote. Mtu wako tu hapo bure, kazi yake ni ukabila na mambo ya kidogo kidogo hapo. Na ako na kiburi amefura.
Unatisha nani? Unakuja kuongelesha nani na kiburi hii? My friend, tutanyoroshana. Wacha kampeni ifike. Kwa sasa tujihusishe na kazi ya kujenga taifa letu la Kenya. And we have no time to waste with useless politics. Kuna mahali ya ukabila hapa na nini, unafika wa Wakamba unawaambia nyinyi hamukupiga kura, kwa hivyo hakuna kitu mtapata. Unaongea hivyo ukiwa nani? Hii Kenya kweli ni yako? Hii Kenya ni ya Wakenya. Kweli si kweli? This is one country, one government, one people, one nation. Si Wakamba wako Lamu, si Wakamba wako Taita Taveta, si Wakamba wako Garissa. Kuna mahali Wakamba wako. Mkichochewa hapa mambo yenu ya hapa, wale Wakamba wako hapa Ukambani, si watapata matatizo na majirani zao hapo? Pana kabisa. Watafute mambo mengine. Nasikia wale wengine ambao tunashindana na wao. Na ni vizuri sasa inadhihirika teams ni mbili Kenya. Kuna team ya kuunganisha wa Kenya, kuwaleta pamoja, kufanya economic empowerment, kuendeleza wa Kenya mbele na maendeleo, kujenga masoko, manyumba, barabara na kuunganisha stima. Kuna wengine pia, na hiyo ndio timu iko hapa, ikiongozwa na William Ruto na naibu wake Deputy President mwenye anawasili. Iko ile timu nyingine, watu wa chuki, watu wa propaganda, watu wa uchochezi, ukabila na mambo ya kuwagawanya wa Kenya. Tanambira kurumira ntito chetu nchokere tkinyume kagita gate koraja na ntito nkuruke. Omuthenya ni kiewa ni kiambirire kingi gikieru kioturo ikiamiruki wirwa na ukire wambirie kairi ukira wone kanya kangi kare mwathani akwete utugi wa mwathani gutithiraga na kiawe gitithiraga kiriro ithatu gacunci ka 23 orukire kiao giaku kithagiro kiri kieru gwite gwaku ni hukunene tukuchonde chetu matatu mwaka Jumaa watana na makena wa materi nikiri mubango jo tudhani mwe mathako misherukire mwankada engesherukire kumathako misherukire mwankera the mwisherukire amubango ni jo akuja tudhani mwe kamemene gaku kare wendete weru FM 96.4 nani makena materi mara wimenya kene ke wakingikira mwathani akutharimite nakyo itogagitithie ngugi itarieta na mwathani ni akumithwe mantone jaku jonde na ntukuchia kiumia ni thaa 11 mwankada ithatu charukire turombe tuthathaiye na gukiririe turia mwathani turi hamwe tutharimwe Tona na mutheja rojo thako misherukire kaire mwankera the musherukire kako ne gitarire nini waku materi turus kenagare umagita jonde Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 1500 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu
to www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Say you're sorry to Grandpa. No, it's okay, sweetheart. I love you, Grandpa. I love you too. Stop that! Stop what? What's going on here? Nothing's going on You're here. supposed to be neutral. I don't even know what that means. No. You have a winning personality. I guess I got yours by mistake. Kind of met someone. Oh, yeah? Yeah. What's this one's name? Pagi gwetana mbere kurumira ntiso chetu na rwa kiriuri daktari na gwetana mbere na kwenja na itumi biria byombe kia ntuko cha mware kweja kagita karate rigirite no tarire kinyanda wire mutumuka agotumira no chithiro ikireta ontububu na kuongera kinyanda wiji no itumethari kije kuongereka kirimwe kuru agitariria kinyano chithiro kiambiriria kumakirikana kamyaka kenda mwanka myaka 55. Tia turaithirie imbiongo kwe biengi mbaka wa ikireta irregular periods. Ntukwagira manto mandawa. Kwe ndawa ime pengine mtu ewa kuwa andiketo ni daktari nuntuwa gutumira nuntuwa thina mwanya mwanya. Kwa bata pengine bai na thina ya nkoro na iba kunindi ndawa ira shitema blood very thin, itwa blood thinners. Kana mwekuru pengine are na problem ya immune system era kunidi some medication ta steroids inoshon this affectaga the blood, the cycle ya the menstrual cycle na mono baba waba kimtoa shindano ino shia steroids especially kwa mwekuru are na shindano ya arthritis kana ya immune era kwa kunidi dawa shindano shia steroids tona ekro bangi bakeja bena ishinda ya period bakiwa ne period ni ko ire irregular ithiko ire heavy kaikwa ni kaikwa itiko ya da kwa agitarajia ikewa ikeja tugire the normal cycle ni within from the 21 to 35 days na onset yayo ni kumania 9 years mwanka menopause yayo ikithira around 55 kulingana na mtu mwanya ukaya kuwa mwekuru na kuwa akiona any bleeding after the age of 55 inuti periods na rimito na mwekuru akija kauga ndarambiria kuona periods kaire na indari gutiga na ntigete nkurukia mwanka umwe ndakuona period ya kaire enyomba kwa periods kwa ni abnormal uterine bleeding emba kwa ekera thina inge tatuge kwa kwena thina kire ovaries kana thina kire the uterus na nibute kuraithirua muno huwa kwina fibroids kire nyomba ya mwana kana nyoko kwina pengine cancer ya ovary emba kwekireta ikiwa ni kuleta hormones kaire watu kama kwa bila kubleed orinda adekite ukinya menopause enuti kawaida na also kure iratuga pengine mwekro na kure ari pregnant alafu akambilia kuona bleeding again not ultimate periods to area abnormal period area abnormal bleeding as a result bakwa ni complications ya pregnancy so kaya kwa mwekro ari nanda na ari confirm that ari pregnant alafu akambilia kuona ndamu kaire enot kwa area referred to as periods this is something abnormal na nibirite kwa ikira ibidwa yona imbi kwa ege cause that also kuna other problems irachumba kwa ikireta the irregular bleeding pengine mwekoro ina bleeding disorder pida kwa pengine ndamu ya ke newa ena dhina ya clotting na ta itarada akwata agitama kidogo kana ina small injury kwa ke bleed not necessarily through the periods but also kinya kemu the other parts of the body also nibute kwa ye consider as part of irregular, it can cause irregular bleeding
na til mwekoro ena fibroids kende ya nyombe ya mwana nwerete bleeding tarea fibroid ere inside the uterus ya tuta submucosal bleeding. Normally fibroids ne we itikoreta irregular periods lakini ere submucosal fibroid no ewe ekireta irregular bleeding no ntu ewa eke affect directly part of the uterus ewe ekireta periods teo endometrium. Mukaririgiti wa gikundi kia vuguvugu George Kinyua ariuga nande ibakwenda kiama kia DCP amwe na atongeria bangi aregani bathirikari ya Kenya Kwanza batongeretwe ni Rigathi Gachagua amwe na rintu ri kuriunga Miru jora bakuriunga ntere ingi cia Kenya na kuthikira buge bwa Kenya na kuga bunge ba Miru napo nimo batuja abachumite gukaria antu abakaria mwananchi. Musiasa mwiti kadhara kuma mirigene ya Southimenti na shumirite kuga thirikari ya Kenya kinya kethrani angaratene tuteambiria kurani ya biurie guru indi tukambiria naja maturene kiria bunge baraba thurirwe akiuga bunge bane baremi gukaria mukari wa kawithire na no kamukari etete na mbere kunyirika migambo iregwa timbaru ni mukari gitwa ikundi kia vuguvugu George Kinyua ura ugite thaiji bone bomire muru nejo mutongeri wa mugongo Rais William Ruto na kinya bunge barabara wathanine bateba gwatambaru kaire kire ugite Rais Ruto akiana mwankene jwa ngirijire mirongo ena mugwanja kinya bunge bo bakathingatiro kajiro kau twathuranire tutira umukume guru para twathurire ibo babati gwitotetera finance bill igutongera ogoti ikeberuo ni guteterwa tote kwenda mantu yesa hapana unimenya unitia mpandikini noro mpandikite ambute unigogea gutetera mwananchi mbuge narwe betete kuongera tax ya majani ya 2% pume ante bwirite bu na itwathuranire antu beta kuga tax yewe kongerwa akio weta parliament uruga yesa MP beto bara twathurire beta parliament utingu ibo tutethie no tikio tukuona turi akariba Miru MP beto bonde kenda baete MP ba utheri MP batumba gutetera Mumiru batue tugukaria thirikari ya William Samoei Ruto na tukumeagira gitumi na tukuona tutethio bukeja kinya twakaraja no tugakua kaba twete tugakwire mbere mandu yejo thithikandene thirikari William Samoei Ruto ni urongo mtupu nkoro kimusiasa kadhara na ugete abunge baba dhuri no kaba kiriki bona kithomo kira kianjirirwe ni Rais wa kabere Mwai Kibaki kiotheri no kagetete gukua are ugete kithomo ni getete kwa kiagoro mono ntukuchejete tweri kuma mwaka jojo tukamberi kurea grade 6 fees kurea kigerio grade 9 kigerio form 4 igerio imakatema katwete tabwega ona aru andiuga mbecha ichionthe icombine cia ambassadors nambi niranganwe cie gintu kimwe cukuru cieto cie free ura kibaka itigete cie bio tegereni education aru eje tukugwita ya universities ana baba inge naro batena kugita batikumba gwita nonto inya twingo tutikwerwa ora antu bakwewa mbecha ireko igwa itaja na inachietete tekwenda kuona antu bethiuruka guku kunthe bakiuga bakweja na into ibambe bathithie mantu a school feeding program barete mauku cukuru kenda na betu bathoma muthiene bona Kinyua na arombete mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na mubangania munene wa kiama kiu mithikari nturi na kiama bangi baruteruregani na thirikari kuriunga Miru kuthikirura mukari wa Miru akuga tora bethirite bakithiria mature ne mwanya kire muongo jwa Kenya tuthikiria ngiraundi ne kenda William Samoei Ruto na kithura kindiki tabia ye gwetakeja na mbesa siringi 500 igakoma amenya Miru na arabari itukwenda ntugugucumiria with a big number tucumiria bwega twacumiria bwega ne kenda tuingwa kinya tuingwa antu Kenya enge kamenya na are Miru bari kuma gicigo mbunge kia Southimenti nkiripotera teto cia weru wikendi rea kwarietwa ni mutuge kare
Atongire bantu ba mawathe kuma Gembe South ni bagotetanikira bakuga ne gutiga nyuma kirewete na mbere bakiaria gukurukira atongire bao ruga thirikari tethagirwo ekibano gakiri bantu mwanya mwanya jareo waandikani na bethagirwo bagitigwa o meberuga takate kao bari na antu bathomu na bombi kya kuritango mwanya mwanya indi batiejawa kanya kao bari antu bari na mawathe bari athiranija maingi atongire bathirikari batibarikanaga mantu neyegie muturire jareo jakiwitine na mbere Lomano Ntongondu ni umwe watongeria bao gicikone kia ubunge kia Igembe South na bari na jaja bakuromba gutethua romba thirikari yetu itegera antu bapinda bilioni saidi muno ke laini yete takwambiria ya kasi mitaani antu beto bambe kuandika wakuo Igembe South bethere bari included na Kinyamero County na Kenya yonthe tutarawa. Number 2 itokuromba manto ya kasi ya empowerment eyete takwambirio thirikari na bonge itokuromba manto ya food relief ara biakora biomba kwitha bikeya na ndene ya Igembe South antu beto ba disability bategera we mwanya uturone bwao ibethere bari na maubatuja into bya gutumira na bari romba thirikari batetherie batikurirwa kwira monini wa rais Kithure Kindiki leya gwitanambe na mubango jwawe yo konjorithia antu akorirwa nibo bari antu bari na mawathe inya wa deputy president ndera gweta groups cionthe pi agweta youth agweta women kinyamanto a funding ya kuthithia ainkulundae antu ba disability ndene Igembe South na ndene Meru County na Kenya yonthe nontu batu tuteonawa tubwiri kweya wainya batu thira miradi ya thirikari kwatuika itukwewa at least priority tukethira tukiona inya batu ngwite kurita nontu ukolele yaoni kana walemavu babaingi teakwira kwithira mantu ya maingi no tumbe kuthithia lakini tukethira tutio konsindwa kulomba lingi manto ya SHA towe Mheshimiwa Ruto to konsinde persons with disability lemavu babaingi teakwira kwithira mantu ya maingi no tumbe kuthithia lakini tukethira tutio konsindwa kulomba lingi manto ya SHA ni muonekano jwe kuendaga kuonwa wi mwana omwari riria otonyete obisine mwikirirwa narwa nijo guturitana uria tutibati kwithwa tugikira miguto igutuita tugitonya obisine na kumenya rangi iria tubati gutara riria tugwikira nguo mwana omwari nendaga ethirwa agwete handbag nayo ikethirwa ingwanene na blouse na iratu muguto ukaringia na rangi iria kubujanira iria otarite rangi iria nthurite narwa blouse iritwa syrup ni rangi itheragwa ikikaraga ja chocolate iria tumumunyaga rangi iji ni bujanaira na off white kana cream white kana white yongwa riria wethirwo gikira nguo ici ukwithirwo gitagira ja ithirwa ukimachithania kana ukiungania na mina iria gold mukathijwa gold na tijo munene na kinya kathaka gold ukethore muntu umurito tikumba gwikira iratu bibiraja ithirwo gichwa karatu karia karigaga kue utikethirwo gitangana maguru withirwa ukigia aibu Johnson Anjire ndiku ibwega nuntu bakona kanya kugwatanira nawo ntuchemane rojo kiriwe rutha mugwanja kwendero tukubo bwega bitagwantinya rikinyo mwana nirio mathithio okari morin kireme